Jésus bolio. Nyamie soulentier Jésus flelio. Keni asatale ye asata. Ils sont tingle mui e faye angule e faye ma Jésus. So ya fait ma ejauna e bonde dakpa e mama langama. Ibo kure dalele boti okpaliye. Sati nyamie iwai oti surale. Nasrangba oswanga nuo senge nyamie klori otia oleo. Okpali osiongumi mo urangwase mo nkpajao mo kru jongle mui na tu akru mama nyamie ke ngoli fatasa. Alléluia. Nyamie vle e amuli kengle mui Jésus du mainu. Blenga bo ti nyamie mama le blemo ansie ngumi ba mo anangama ingru ma anangama ora enukungu esu Jésus du mainu. Wafanga efa ebali na ma efeso efa ewo. Sengeka eko malikeku o engwanu Jésus du mainu. Oni ango moton lebo wa umele mo kwenu okrubo ti jo anti twenu na elike resu kande papamu ingwan isu. Alléluia. Alléluia. Ma bonde ya mielike ku. Besu esu nyamasu e obelike era besu Jésus du mainu aneken oti ingumi ane moneken lie oti moneken boti tidele moneken. Alléluia. Amen. Oti eni ama selimu beble eni anga bo ne oti beble se be ore be ma be sansu kama enia ma miera musu. Oh, Guémon d'être Yakun Ablana oninu et Kengema Timokwe of Agran Ablan. Bekranga Bekmambe Fle, Anangamai, on Matambe. Sebe Kmambe Fle, Ibo, Bre, Onumanu, on Matambe. Bengabe. Ofalike bo bekundei omabe oti bene ye odebe benga bekro anangamai onia besu. Alléluia. Amen. Ejina yo sukungba na efa efru anugwe oni enia adonai mu o numéro ablan ni na ya ablan ni nu o soulein oyo mi fait pa Jésus mi dévoile. Yes, rakabo mi fablewa. Yo le mi awen. Alléluia. Oh, mi Jésus mi gonfla. Oh, rien. Les maous yetanu Jésus fly mi tenu. Gabo mi glory patraso. Yo le san yo le. Mi kunde malike vie.
serenya mien. Et si anangama nglemoi ela se famille Jésus de maïno ngwai bailei yele wo akpini suma nglemo envlei wa ba so sainu ela sule onioma maleti se enya fangai ofio se enya akwei ofio isonti efayo ya chosano kenya mie aukai adimwa enyro ayoma mie ka efio efitei mokmbache odumai ye ofo isonti mo anyru nyan otra anja isu otimi otra anja isu oklale otra anja isu bla 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 efonga creati ukai na masule ngama esuai owenyru trala alien wa wenga moe be kanvuma babe kuna kabeji be ongloi ti abetimi su jeji inmaino yo mo mambe un bajabe be un sandibe okrusan yolainu mankan vle nyolie yema osielei obla Jésus-Christ demande ma oiso amen. 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 My bonde dan pa ekwela ya miase. Senya ma mien vle ogwase. E afa ble ela na ngama yase. Kwa eso ma eseri osiesi. Woye. Asiesi elimio. Auli mike tanisa. Mini ikuse inu. Nyo omo yile klamabo ayili minti hallelujah nyamie nyo siesieli o ko bo ka tre mo ni on samo akro unle ananga mo eli o klan so ni o ma e ama enesu ela esinya mie yase yole ke nyamie pli oboli e klama oboli e krosra ke ibobosa o ti surale wa klan suke eo aka wa kpina suke eyo igre senge okpini suke efe ibobo nyamie o ma monesu na la nanga ma yase yole ke nyamie kpli oboli wo krama ala nyamie yase na fe yase lale nyamie eli sadan pa ofamanie na ule blenga bo klosran foni mo fata ke omli nyamie iba klolenti wa kuna tuke emli sengo feli wa kun wa ke wa fatori eti o ma donga so eti nyamie wa si fete wa to afun e ya ga oba e kanganu oti sadan ma enesu ela na ngama yase banga ya miefa be moni omba kundana le ase buju manga ya miefa moni oma dimo anye nuari ke buya kundana le ase bu alonga mo ya miefa moni o la ulengo fama o buya kundana le ase oni mbom fata oni asena fata oni kanvule fata manga ya mie di mole krosra kura di mamomo oh Jesus esi on yengle mo ifa mo nyemo ifa kula nyemo ati pale letras la nyamie aseni vle ba onumo nyamie isa pa wosu idi manuti vle sonti gyowa di ka kyan akla ja oko ka aklo ka ko akla ko juma akla yo ningemu yole ke nyamie isa ngo on vle isu la na ngama yase
Nyamie male asonu bokumbo abanu ble kura mati nyamie nde. La nangame ase asonu iti. Osi esrambe wa be ma wa foto e ble kura nu be kle wa tingoti su la nangame ase. Ngle mui ma nyamie bobo oso emo nu oso ekra enu Jésus du manu. Alléluia. Ma kanvule oyo nyamie lie. Blengo e mama e nyamie. Ese ka ebo mama le so ibo oni ni a cellule fuemu. Iwa be gwa ma sange be bobo be tolinu. E nyamie mi ura wa gwa se o. Mi ura wa gwa se. Ntogwe mama o. Nja so mfami sango ni migru. Ntinge alianje ni Yesu mama o. Alléluia. Nyamie ma ekpofuemu be kumanga be pe ebo be bobe tolinu. Alléluia. Oma se ekluti jo angle mi ma ejasona. E mama e nyamie ke ni ambe togwe ma ekpakpa e umblié e fa ndemu e fa mama nanga maka ngoli fatansa. Alléluia. Adonai ombla. Ani amonti se wa blenkula inu. Alléluia. Alléluia. Nyemien vlengla mu e amul ki deux fois Jésus de Maïnou. Moi nyemien ora amul nukungu amusu e mi Jésus de Maïnou. Blenga balia na moy be. Ma e a maman nyemien kable ko ni fatansa. Alléluia.
Ele é um moleque que vai de Jesus,
sanga suduma. Yo yo yo. Hey. Yo yo yo. Nyama nyemi mna yo. Rupa dona ye. Ye nyami nyama nyemi mna yo. Tona li so nyami. E kwa ura so nyama nyemi mna yo. Ayo mali kedi. Ayo ago. Namu mbe yo. Nyama nyemi mna yo. Adi moju mati. Oplolo beka debe block mambo. Nyama nyemi mna yo. Awu ma feli. Kazodu ma gro gbagbe. Nyama nyemi mna yo. Abodo sanga suduma o. Abodo sanga suduma o. Ewu yo yemi wa yo. Ewu yo yemi wa yo. Ewu yo yemi wa yo. Eyi mo egbesa yemi wa yo wa mama. Yo yo yo. Yes, I know yemi wa yo. Ewu yo yemi wa yo. Ewu yo yemi wa yo. Ewu yo yemi wa yo. Eyi mo egbesa yemi wa yo wa mama.
My bonded and by a mama nyamye. Nyamye tell my own one. Of like a mo. Macavula nyamye, Jésus do maino. Blenga e clocasi e ao fuemo. Any angabo nebe ni eswe anyango e. Sani alumale neotio aulule clio. Satia sonu fue. And the nearby car for my amie say, I will let Jauma esio. Our feble. Yo ma eso any young up mobile Jaumenu. Eyo, I'm money bale, Esra Muke, Amuguase, black white jubo. Eachi Amujasi. Tene blengo ye if I ma eni amabia kwaku abaku bo abole mo kwe tin of akle ko ba ma esenu oni de bole. Alléluia. Alléluia. Baba ni mamimu. Nye amukla amuninge glamu émission Jésus-Christ idomaino. Andebo atia angulunga yunu avril ikemba ablaun oniso jasingabo owinwa ye owe ma ekula etranko na etile motwe inu jasi. Esu ejasi uflem besu. École de dimanche à Passoir. Mais on va bien tout nyamien vle que be tien rali be bebo anglonga e alunu boti me ikemba kikli ason ngabe play sema nyangon l'enfant que be tegan nglemu dombo twesu bobaju ndo swanu do nusun ye be yeso ngeliano isoti que bakankun otran anya so ibobi anja jale so ibovie on fala ke otani sika kotokun nyo c'est quoi ici ko oni balen ikrokra onu yenga be fasi esu ekunbe wan ma sie oni niamu beton like be fama be mamu na be fasu besu yo et d'autres soit ngamo o sema pobre de wa fin. Yo ambe no to nyamien vle ke ofeyi anglonga yo noe I kemba blue oni motwe bovaju I kemba a brown oni grand likanga bo emom be kokoko aulia inunde anze be ko balofan be tani iya nwanka be sesi loye na blelie be watike yi kasienwo isoti be kwa ngabo asamia so ngo beun be wo lika ou fle be ko yo ilofan
Yo, ya sonu akpaso ngabe yo ya lokungu menu. Isu pen yiwa manino to asonu bo so mbesu pen nke I must fue but yanglonga ya lunu me ikemba bloom ile jasi boa e asonu bon lika mbenu isoti iwa olo abe kura so mbe fanga be kura ngabe be o asonu bo so inu olo abe kura so mbe fanga koko ina ya kura ya fite chen so inu na yakobo jasi fe na be ngabe be timliwan nyamie wakura wa debenti isoti benga ba beti iso sukpen fria biebe ole boni fala ke kanaba won be hu pen so yun na ba fa fria so mu ko ina yakra su jajale so isuri kalenti ngadi ekpe ehunla ehunka ekeniwa ke be kura nga ba be fali fria boblo fen flei enveloppe et c'est ma juma bruni nyon inden be kura nga ba be liente ole fine c'est anyanvie na befa wa gbogbo inu ya be kura nga be lema vie kusumai be hu be ngamba be ni asonu hu and asonu su na befa belie yo asonu sema wa fan pobo de wa fan jajale vie hu be o le fan bo e ava se amunyu e ka mona ke masika dole ken krakra oni ya ken krakra ka be se ka do ancien oni boué bon va jou dans mon train on y boit et j'avais quand on benga be souman et clé un soukru ya mna tien kwa quand les gars glamour dans mon train sous bon va jou mindi sous la fin et j'avais qu'on estranyamien et fa et uka et un a passer ngaba yo c'est ça vieux temps benya elikai bon ma beno to nyamien vle ko fei anglongo we kemba kikli baba ju andengo we boti kemba ablaun oni son kale ngamba o le fain oti pona blasan oni nyo isoti senya iflianu na tamanu ka sonu vie ma ewo eko tanu yo jasingadie oyoma fe e baba pasteur Kra Daniel iwa maino to nyamien vle ke e baba ngaba be flei baba kwaju akari ni boti eni amblanga be flei kwasi sans Alice bo lanu o affermissement non boti loli ke clifwen e un son osini vie inu ye jajale ngaba be jajali ye ya fasi amunyunu ya kengo bale boti anglunga ya lunu me kemba nyonso be ja kokun be yo asonu be fa fonvo alo yeli kanga bo e jalon yele cité CUE bien son e alolo ko fe ndoswa do nso oni bue bo vaju ndoswa kungba so do nglan oni bue e jala fan kokun e fonvo alo ye ya ken kusma ngabo susu kumboti anglo kungba so me ikemba nglan beko ji likanga bo vei tendie kro l'enfant quand on fait ko likanga bo be flei landenu au didievi à sansulo le be fait ko ko fu tianga bo o susu boti anglo kungba song ikemba bloom beko fia e baba song isoti ma nyamien o fonvoi yasinga bo o we nuangremu ye o we anyamien raisu Jésus du manuma o yuso amen. Alléluia. Nous avons dit que Jésus du Maïnou. Manyamien isurale obugwaye ngwambenu na esunzule ikla oyenu amaye Jésus du Maïnou. Omangle mu muke mi wajina kasien e ajale nga ya fa isunyo we senyamien diso ya yue wa fa ufle ye e kenunde iklamu. Omande oti avril anglonga moy boybo imone kien kasien oma efa ble efa
Yeye jumanga moye dili. Eye nous fa cléamo. O maila amien se famille Jésus du maïno. Afin ningenga mo nyamie bemu ikura otikpa. O va dake yumo quand c'est ibo bolenti tankan sanga ila fisuke nyamie o iso. Amu kura ngamo amu fali amu sawula linu. Manyamie ramusu. Alléluia. Ye kenya jumanga mo isu dinku suma umike na ke srambe ambe ma neo itingle mo ya sram ye u kasweku obra ke sram ye mayu afi donc asu sran ya ancien non ya ancien on ancien ye ba fa batanda ke besoin soit ikuna ibo itrakbio yes anglo convié et na juma ya no il est au clé que a di kantique clé sangenga moti akunjwe dan yele ke sran ya nsansoy bendanga bataille au soiju millions à blasan c'est ça 30 millions et au million à blaoni mochwe kotokun ya kun ablenu ninyo 28 152 000. Moi, il a mis c'est. Alléluia. Samba soma sangenga ba tube kunu kebe yo nglase ko ti dan. Iti la mi c'est famille Jésus du maïno. Oma nglemu nyangule nsumbo ke e uka e unsrewanu. Afin ke nyan san kpangban bien be yo mais otike be sanu tikekle neo ongamo anai mama kluke nsrami ma oja uma isrami ngalien su idwada nyamie fanganu ngamo we sanu donga sui oti million nyon kotokun yana ablanani nso voilà 2 447 000 francs. Et si nous avons pris, Juma nya faula e sanule. O mamu ebe gyonyuwe. Be anwurin otisiesie wa kebe yo. Yaki si envoie. Si envoie. Na fa belien faula be sanu. Obobo ya monsran li ke yo man. C'est bien un tisier si wasa kpan yaki tikano na fabelie manbe. Na fisuke sa femme bébé femme. Na fisuke sa tikano na be win be faba. Yueso na ramvlensu. Nkloke e son. Misunzule yele ke jumanga mo e dien. Ma e kla e faisa e urano. Na man sranfi aussi si beau. Yenya blenti kekri main o kekri ka okwe nyunu nyo kekri sanga etio mamu etio lie sika okwe gete ufwe ikura o sanu yakisi amvwe na raoma mesu benga be diata rabiata nsu benga be diguman mo wa ke betania be kale si amvwe mo betani be kale Jésus du maïno benga mo be fabisa be beningemu rasu ma blenga ke o mamu be sunzule yele ojuma idilenti ra be kula be sanu ninge besu Jésus du maïno yesoma blen kula ngamo e wuli ke ngamo e yo ke kenuden ma e diaklu ngena e wo e nyunu titi ma kan vule nyolie afin atipa ye akluke e wo e nyunu titi yeso ma kan voulait nyolie Jésus du maïno amen ma miera musu amen. Alléluia. Eni awie moya mie oyolibe mobe wabela anangama iyase. Eni abla madame Kwai Juliette. Ingwa ola nya mie yase.
Yo le ke nyamie ma iwa nyon be nyani be konku. I sansun kusu onyeni BPC. I sonti osi nyamie unye ole aseni sika kotokun blue nu. Eni abla madame Asamoah ne kwasi Denise. Iwa ola amiase. Yo le ke nyamie ma kebe luri ajanu badi afwe bru. Begali nyamie ingru, begali awa ingru. Badi afwe bru oma ola nyamia se onisika kutokun bru yo sre anangama ke ora besu ekun blenga be bambe nu ye eba kwai leon oni ya urori ebe be la anangama ya se yo le kalmasi fue ngosin no be wa bla sura enis moto osiri bakanso senge nyamia mali ke fiwa eme o ngwanu oti gwegwe oti bakrun gwe bela nangame ase onisika kolokun blu so jo ekru ma ekra ebonde e ukae ni ama ela nangame ase e amie na wle oti pa ye o isakpakpa mu ofa mai senia e wa sesi e una efa ekele mu efa eble yamie ke kanga nyandram de tren sai mangran ingwa enige kpakpa nga ele ma efa eble yamie se e so etanga ni mu besubie manu alleluia ngamo sra kunsiesi eli ko fabla ova mana ngamangle mo fa no la ngama ya se mai kla e fa ikere mu na igao ela ya miase Amen. Sene eni anga besesi anyaso, besesi blesso. E blusumu e fa be gwe I gbogbo nga eni aso amegisi le inu. Ye nga eni abla metra nu inu egwa e krukro kele mo. Ọba fún ẹgbẹ́ dúpẹ́.
Esraku o wanui o vinyami lebo ejalaje. Lebo ejalaje. Esimonyami lebo afenkojo. Yesu Christ Yesu. Osano ya ifaye ngwan oni ninge mu ifaye akyo. Ngomvle yidika chele. Oni blusu kan den fa kanisa. Ifaye akyo sano nyamye siamwena sono. Sono na oyo juma dire ilike. Sono na omame kusuma ngambe yili bengwan oyo ba kan den fa kanisa. Sanga fa yefa ma ono den isofre okru ojoyeyo. Omanglamuye omamwe be ole. Rabesu mabe ekba otralai rabesu mabe nyoti otiketike otralai ngamwe onyama juma dimai wafanga kuneke onya juma dimo chojajale no menwati makba ile tremble sumba rombe nu jofon emie Jésus Christ manu ma iso amen. Anangama untunkulu umama ninge ngasramu beso bembe nyunu nto gwe nyiwaye nko oswanulo nkoto mbo fleo okrun fueni ona rebo adinti afinde nga kankleri mi ani asu yoli sulike ipambo ayoli traliso. Hallelujah. Eya mi mama le blenku ajweku ikikiri se wasi able o able sire ble ajwe. Israel, mame souffre. Moïse, kona kodebe. Ova beba o Israel, mama jama. Waye Moïse ya. Nyamiewa Israel, mame souffre. Moïse, kona kodebe. Ova beba o Israel, mama jama. Waye Moïse ya. Israel mame se Moïse ka Moïse inunga wezi pula o enyali lo ede Moïse inunga wezi pula o enyali lo ede Moïse afa e baya jwa le nuwa enyamali na ya di ya balele jwa le nuwa ye nyamanzi na ya no Moïse ka klonya mi ke o ma ya le ma ede Moïse Moïse kaklonya mienge o maenze maeno Moïse ananga matiri be kwale na wase Moïse ke Moïse ye fa kwa matinga ye bwen unzo nwa fi no vite iza mama nyanzo banu ya pa mokuni Moïse na wa fa kwa maso wa fa wa fi ye bwen su ni ka bo fa li fini su nyamie yukron jomen Tangeti mi ma yingo yingroti, unzo nwa vino vite, iza mamba nyanzo ibanu. Ye ananga maseli Moïse ke Moïse ye mami ya miti ananga mo nyamia. Moi mengo taka na vle sanga suju malo Moïse. Moïse, moi mengo taka na vle sanga suju malo Moïse. Nyamia wa Moïse. Why man what I can have place and gas to do my low Moïse? Moïse, I man what I can have place and gas to do my low Moïse. Can I blend on your son Giro? Can I blend now when man doing your son Giro? Tanga, I man what I can have place and gas to do my low Moïse. Moïse,
Oima wataka na blessanga sujumala oboisie. Israel mamwe, beyo besa na basi. Israel mamwe, beyo besa na basi. Israel mama o, beyo besa na basi. Israel mamwe, beyo besa na basi. Yo agisi, o mi si sa kwamyo.
Mama le mo enyamie die o. Mama le oyo nyamie die. Mama le mo enyamie o. Enga ya si ya ja e. Mama le mo enyamie die. Keli ka ko jengre monyo. Ame be pa mama nyamie. Keli ka ko jengre monyo. Nyake bono le be pa mama nyamie.
Quand vous n'aimiez demain. Yeah. Yo idumai idan. Afi on y son fata. Nyamie maman. Et il va y aller quand vous demain. Et il va y aller quand vous demain. Moi, il y a bien demain, oh fou. Moi, closron lien cancer. Otidao, aesro, ma meme. Yamietidao, aesro, ma meme. Otidao, aesro. Yamietidao. Olha um suo, aesro, ma meme. Yamietidao, aesro, ma meme. Olha para Esro, my meme. Jésus te dá o Esro, my meme. Sapa. Oti des fois, my meme. Femme Jésus des fois Esro, my meme. Mais bonda il a mis en se et j'y aille. Jésus bamangwa. Jésus ba la clare. Jésus ba destra. Jésus ba de. Bamba ya nanga mangwa. Iba ma enya eti. Sata iti mini clare ino. Mais de mon fou. Ma vla di mama la nyoelia Jésus de maeno. Alléluia. Manyamia de manya kan vule. Siani ni amongla munyo amolike. E o sukmanoma eti nyamia ndenga mo e wa suisum zan ndetrekon. Ima ablaon oningloan. Et quand il avilie, il que alienteni zan unique Jésus ben eula na waseke ania nyamie bois kwa flabo o afa yi men titen ye amen manyamia on join otra monsuya igual se clamant Jésus Christ de maïno. Si a des mon glamour, un raminois, un femme à amon, un bon moyen, un femme à amon, un serait un mieux que à mon yokba, un serait un mieux que à mon jamon fond, un serait un mieux que à mon yaye, un serait un mieux que à mon nati moyen sous Jésus de maïno, un serait un mieux que c'est Yves ou la tiboaï, nyamien si que trop femme Jésus de maïno, un serait un mieux que c'est Arovia Sangai, nyamien Aro son jafon Jésus de maïno. Nsra nyamia kasa ibye sandimai iba yesu kende wa boy skanti delende andenga oye nyamia timini wa wai klale imoja sai oche ongwa Jésus idemai no se wa we vie creale boboy manyamia tuyumbo ma adialaje ma ora gwa se fon alléluia ande moneche oti ti dele moneche afi moneche kasien sien ka esui suso Omanyamende ngamweyati okan tidele isunyamende eselika isontika ebaim baba ni mami ni enia ngamo eni be trambe na sima nyamie e flabe na ma e fabe na e bla asono afi ande yamende nga ekan oti elie oti naule sange oti belie dan
yela kabelia benan ciment Jésus mlomlom o manque nyamende o vieille oko ma frère il sofre ngamo amfali ambali c'est ivio aboye e unti sesiwa boke wa tinya miende okundeke o so Jésus no e fait soble ma kokun esui suklama kangasa nyamende ngawe kangani Jean flua no yende so owo ça ouais ton de moi et c'est que Jésus-Christ yoti même moi iti deux fois nion et mi Jésus yoti même moi iti deux fois nion c'est et ouais on ça on kosa kuma ekpaki no nion kosa kuma sanga ekpaki no nion ça manti nion et quoi ça on kosa que moye nyamie on fait famani que o demain yeah iti minga moi on les satan sui yela beni moye nyamie sumeni que o demain ye itimi ante kurale ngamo le satan sui yela oni nyamie ngamo ebuya kunangle mu ye oma akuna ngamo eboim e no isama nyo i bwe klik ngamo ebuya kundain e kan strenga nyamie sumeni iunde ante efei ekre bakun inyon sui strenga nyamie sumeni itimi kurale ngamo le satan sui ekeinde nyamende ngamo esuisu yaule se ndenga ekangani efe ibwe klikling nyamende se ke kalien cheni wako za nguni ke Jésus obali iule na se ke ania sa klikling of finufiteni yaule za onike Jésus subale kanga za oi o Juden sulo o la strambe zenu nyamende se ke batengamo nyamema Jean yoy oti sram besi nyamia unsale I batem wa fanga ma strambe unla kapeti fonfwe nyamia nyino na bakati besi basi satin na bakati nyamia liye iso batem ye nyamia fa Jean isano ye oyo o make o Juden sulai benga be bay ni ora benzenu benga be bay ni ora benzenu benga be bay ni ora benzenu nyamende we iya nyenga montey ka o Juden lo iya nyenga montey benga be o klonoi be sika sranku o Jesulo osu kan nyamende sranku o Jesulo osu bojasin sranku o Jesulo nyamie inu ande fe o inu o ma ke be tia nie nya be tinya be ba ke be tia nie nya be tinya be ba say e o nyamende no e a unkan nyo sonja mbobo ojuble be bali wabos kado fam ojuble be bali sra akpaso be bali no ojuble kwa se Jean se ke wo mamu onda mamu moye okleria muke amu wondi nyamie iya ngamwe osubanio Jean usabe so afi sonya me usake ye elie e srenya eti wabos kafa me onu sra manga be o men be se be onu kebe okan de sobo fanya me jasifa clay bo sra me ba ma ora be zuenui mami mu baba mu sranga be bambe soni o sranga be bambe soni ora be zonu be fite ora be zonu be fite afin ndenga ma yesu kan yakpa so akigrin enwa sranga me me sumeke ofa odemei efe ese efa ekre kebe se kebe fastra kon be klein be su tutua ikle kese srambe soni kebe fa be kle ko nzoli e kontrensu itua tule nyaure kabe ko tutuan ko be unre ke sranga wen isasuntisa inyurunga le katisa menu ile sasusa itisa itie se anja be yasai se baba fama srang baba kremai sanga sra akpaso avie me olei be jumanga be di be nyurunga be lei isonti fala kabe fa be kre afi sramu be samia be afi sramu be se be matabe kabe ukabe afi sramu ofada kese ivie samia na isanga miana isofwe yokra okay ofada ka osi itiema be fasran be kre nzranunio ama Jésus ka juli Juden soleil bo amata loin Jean Jésus nous là bo sran be yasa be suye baptême be yasa be ora be zuenu be yasa be ora be Jean le konwa ania amui se kenga eya ikira nan se ke nyamemvre amunia amu kura amu yese amu ikolo ari ekura ye ora esu elike okusran wa mafia ngwa amunia
e kura e akundan e mai e sunzulen e kura e tiko e kolo e tran afi wa fanga sram fa manin o trasram be akuna iase o ema be bo be bri be piti likenga be so afa be klebe be akunda wa loke be un solike Jean wanyo ania okleke benga be yale stranga mon Jean so ake un dere oni betimaku benga be yale stranga mon Jean so ake un dei likenga ma o isu jumanga ma o isanu likenga tia me sumeni sanga mo beri yolen o so ajingro afisa Jean kana se strambe ko tin que fait sobre nous strambe un Jésus wa fa ou frère. Si ne be un ke wa fa Jean fa kali il sonye stra of fa ese of out tio. Wa fa fa distra kun lalo yes strambe feyo. Wa fa fa stra kun fa clean yes strambe feyo. Wa fa fa kastra kun den yes strambe bouyo. C'est abusran isran strambe busran. C'est afa stra klek pai be buisran. C'est ai stra wan zoy wa fa ya fa clean yabe wiyo. Jean wanyo amunia. Ndenga fino fitenya we. Iwa amunia nyamie ibwagba frère. Hallelujah. Amunia nyamie bwagba frère. Ah. Be klanga be gwale wakama strafinde kati nyamie bwagba frère. Sanga iwa kali enkenmo Jésus bai. Kajule ko amunia nyamie bwagba frère. Ndek bole nga teke nyamie bwagba frère. O tisuke e ginale. Africain dek bole teke nyamie bwagba frère. E gran. E sa esi anwase la nokan. Na ya un bwagba frère. Ibonde iure wei. Bwagba frère. Afi sra e bale. Yese tebe frère bwagba frère yon. Jean soupe Jésus nzoa. Anse wa boume sra. Afi sra sou ba. Iwan Jésus ba. Okwe bwagba frère. Jésus ti se. Yo, c'est et à Jésus manoi. O temana ya kuna wa fond. Na ya se que Jean boit Jésus isra. Na ya se que Jean ino toli Jésus. Na ya se que Jean pali Jésus nzoa. Sangenga tio se que bwagba frère. Ibonde fi annoncé la nou lo. Nyame na se que annoncé la nou sanga ya mejibe ngloin. Oti sanga mo que Jésus abai benwa yale ifanvo. Ifanvo. Bwagba frère iunde tise nyame ndeno. Kenya mien délivrer ofali nyamie isule iwa fa kun fa wore nyamie invre isanu isule sonui sraka wafa beono sraka violent oti satanie sraka violent oti unkurelie sraka violent oti nyamie ba me afia sesire sraka sai ni nyamie de no sraka oti isi violent oti nyamie asena sraka nyamie ndenu annoncer la noi sraka iwa fanti akpaswa sanga sraka nkole oti satenga mwe nyamie mambe yoy Israel mamui be saten isu katale ma etikpao not saten tule sanga saten isu katale boak ma frenga be kuin imojai okata be saten su sanga okratume afi hébreu français que boanga ma be kuni belele nani ngabe kuni belele okratu masate sanga okata be saten so moja ngama ogwai boame moja ogwai nani me moja ogwa saten tin okata su afi sanga okratu saten onabama sanga okratu saten o artist o atino ba kenga monya me fe son de fawre islam noy ni so sra ona ema se onabama afi sanga mo odiso jumai be freke Jésus Christ nyamie wa iboma ngwa ibole teme iboma la jet iboma krale Jésus-Christ yoti so juma difonion ona bama oma kabe annoncer ça la no lo sameti ngamo Jésus wa jingro ifam vontin moja ngwa soin okata be satensu lelelelele Jésus bali nande ofre wate oma quand c'est que nyamie ikba frère osu jinglo ke stranga mo Jean selike amunia nyamie baba frère osu sebeke stranga mo nyamie sumene bokra ma sate itimi boy yobai
Oma wa fanga mo nyamie fa boa mo la. O fa be moja fa kata. Sata mesui. Stranga mon fa kra mo yele Jésus. Idjuma nga so adi. Il y a une mojain osu kata maso. Il y a une mojain osu utu masungbe. C'est une mojain o sati satan timi. O bubu satan timi. O tu satan ibo. Une mojain klare dan. Une mojain klare dan. Une mojain finya misu yoba. Une mojain tingwa moja. Une mojain klare moja. Jésus mojain woso. Jésus mojan omeso. Jésus mojan katawa roso. Jésus mojan dewa roin. Jésus mojan wozimbe. Boak ban frenya oye. Inwa munia nyamie boak ban frenya oye. Oma Jésus ngama nyamie sumeni. Boye ma iduma no strambe nyang gwai. Inwa Jésus. Anya Jésus yoba. Yoti nyamie ibwa banfrenyo nyamie so afengwan fati juma strambe ngwanti nyamie so afengwan fa esa asieso nyamie so afengwan ofa strambe ye oto iduma ke boa banfren ole umie nya kenya menden kan de ngbai itike nukere mva sunzu ka jawasa otendeu iun tani dangole tani vie ya fiem il vient à faire il blabla les têtes du yafien kenya miende kenya mi kandek bole kon otianya beun kabuya kunda coin bonya mi wantike wa kunda suma coin bo an rembo coin ni sadan damo nyame ma aise an bewre i won boagban fren yeoye kusuma kenga mabe kan boande boti strakan delay ça soit ile sanga mo ile o kleke sanka vie oba sanka vie oba o man stranga ma be freke boagban fren Jean wani amunia Jésus ibo balolay yoti nyame iboagban fren so afefa masramo na be nya betinio siani niemu stranga manyame sumeni boye otisra me defwen be freke boagban fren be freke Jésus be freke Emmanuel be freke Christa be freke nyamiewa be freke aun jofwe stransoy otikmba iwa amunia be klabe akunda trensu okreke nyo se su kan ti delenden se su kan delende andenga o yen akunda ti anyo akunda ti ansan otima na oti anu akunda ti kuma iwa amunia ma e kla enia Jésus e kla ya akunda tran Jésus so iwa amunia mbaba nia Jésus mami nia Jésus ania bien nia Jésus ania bla nia Jésus bon fréquent nia Jésus ania nia Jésus nani asra ou frère nia Jésus Jésus tu as défonium nia Jésus Jésus tu as pas défonium nia Jésus et demande à konya mi so iwa amonia wani yo anya mi so le no wani yo onya me dwumatire no wani yo jean wanyo amonia mbaba mami ngam sufra kayo nia Jésus wakunda no nia Jésus nyame asra no nia Jésus o tere nga age no nia Jésus o brusu nga age no nia Jésus o nyame dwen asro no nia Jésus dikenga mae no nia Jésus o sra klole no nia Jésus sa ti tere no amonia o su kristna nike amonia sakri ni oye amonia misiri minimo ani akro fe pamu amunia nia nyame wai itie awangle munio nia nyame wai itie awngwano nia nyame wai itie mangle adomio nia nyame wa nia oti defwe onati kani dans so be afien i ma soke sisa inu anu kwe konfinu fite olenyru olesi hey Jésus bafi Nazareth Jésus bafi Nazareth et on trale fait fita que fokosa itindre mbugwa sukrama ka ujoy inenklu kan zwe danvie moso sonjisa nyamie wa soy be ko okoma ko desrain olema ke oyativicien gwaula c'est Jésus non gwaula c'est Jésus non inwa amunia
E boye jali. Na ma etue Jésus. Na fa akunda kolika o frère. Na mo akunda toto. Janwe amunia. Mbaba nie. Mokawa kundano, okawa kundano. Nia Jésus akundano. Mokawa kundano. Ma Jésus écrit okawa kundano. Ma boakban frère okawa kundano. Nyamie boosran. Iti ofrewa boakban frère. Okumbe frère ok sran. Nyamie. Iboti ya ngone susran ofreke boa ban frère. Okumbe frère baba ke sran. Be frère mi ke sran. Amoni wa fa nyamie boe. Ibo sume asia so enwon boa ban frère. Mboa ban frère. Se nyamie boiwa dans sume ni asia so akoti boa ban frère. Se sume ti son so frère na yo deliye e kusuti boa ban frère ni taro ban frère e kura ban frère ale yu moano manyamie ban frère oti o sa baba mo o sa mami mo o sa taro mo o sa ban frère mo boa ban frère oti nyamie fa boa ban frère fa manio boa ban frère nyamie sume ni mega no wa oti olie boa ban frère nyamie sume ni kai moja nyene boakba frame nyamie sumani ka nyamie idu wana memoi oise onyeiti boakba frame o masanga nyamie sumani Jesus boakba frame ndeu fra fi de mensi ma yakuna nye grei ya ma yesu la frame o tekeso ye timi oni ole satan so nyamie anga sumani so timi oni ole satan so kay kange wawle noi même frère on kan inwenyo ania nyamie boakban frère bo afa ejime titen yo ye wawle no fite makpa inwo fa ejime titen otina wre sangan de ko no brofo no voici le donnez-moi le son nom l'agneau de Dieu qui fait quoi qui ôte c'est très important ce mot là inwo nyamie boakban frère qui ôte le péché alors quand c'est que boa nyamie boakban frère ti va yiten wawle no ofite makɛ ofada ko fite ça sanga kese ke nyamie boa kwa fringa ma o fe fa yimenti ten ibo nyele ke nyo nyamie boa kwa fringa ma o fe fa bali imojain obubu saten ikrare iti ten o fa yimenti ngokende ibo nyole Jésus imoja nyamie fa mama mo de men imoja sina okata masu amu ngba chenkpa sina okata masu sanga o tu saten Obubui, o sati, o nukusu, o nunimlomlom, be wanko, o vielige. Ibo nyale udi. Afi saten. Ngati amene se kebe we saten no. Na saten ama kebe wa boele ibo na li fo ndenya mende kaka. Sange David ngani abe woli mi saten no. Sange saten obalingwano kebo esi Adam oni iji be liko otrani crossrain isuke ngasa oma Satan oti kuraleku d'accord Satan ti fanga Satan ti timi ku awenu c'est aunque osati ofara que timi o frère i kurale entraîna okura bubui oma stranga mo kura bubui yela Jésus balinga bain okunwa osumenika ofena faji te Kenga be kan tende ancestraka yilendele o tue wawe o frère wawe ali nga esima nyamien e baba nga be gina mo be nyinu e nga egwa enu suma kwa esinu nde kenga be yitelen be kpam be frère asio usumu komie wawe mu ni bono ningemu ambla e bono ningemu be bla inu nde nga esise esibe kenga be kpam be yistraka le of itema na matema osunu wa me Christian be yale ni o na matema osunu wa me bani o afire kakabo aroko osa be kotra amu konyu wo be se ke ni amisu ni anjisu ni amimamu mi anu masia mesu be na wuma sanga ba e wate wa we no la amu osu wa treso wa me timi imbo aun dekati o ma aun ke son kra vieille aun ke son kra vieille sera au frère ba boy si l'entra asia osu melien Ici rentra combien millions? Ici rentra ouais tete so millions. Ici rentra millions. C'est sofa ngwanui. Quand le tima on na nyoli wa manu nde fani ya ule. Just fani ya ule. On na me wa manu. Quand Jésus papa oui ni mbaba mami ani abla. Et ni wa il ma se bina humae. Sanga ke boy Jésus c'est le que benga be la fin sui. Mi moja ngwe ase o debe.
inunga bena wuma mi sange timi soy ouru benga mo be o Jérusalem ka ouru benno benga be trani be sine ouru benu akpason so be so ouru benu ouru Gabon fo menu ouru Cameroun fo menu ouru Burkina fo menu oto Côte d'Ivoire wa benga be la fi Jésus souai moja kbason ouru be oronu odebe moja sonti oma yiwa obalima nyame fafa yi memwan itite nga o kasui dire nga Jésus de otima ka tim vre ko lia tete memwan isaten anze se su ke fa o frère strambe kra nga be o menu e wa fa nga e fa eti e kwatre nga ele yo e nyuru nga ele yo sati ya le fo ati wanzo fo beji wo blo ati anyuru nya fo ati die wa ba o ale nzuo salafi Jésus sui moja soy hey otiolie moja soy otiolie moja soy osalo moja soy oimaikpa moja soy ai grei nyame nyino moja sonti wakati nyame wa moja sonti nyame fro ke nwa aswa nwa bla moja sonti akati nyame yawro no fue moja sonti akati nyame isran pa moja sonti olie ma moja son nzi ongla muye ma moja sonti ongla muye ma moja sonti ongla muye famille je maleno famille je maleno quand a fallu en mani Jésus ça te gamé oti ibon din quand a fallu Jésus nyamia il c'est Jésus mojanti ils sont bubuli bon comment asu nyamia ko oju blavie un ne wa faka o sa biase o wa fiancé anze wa bonzo na fanga wala sateno sanga se son julio so say a o son boboy nglamu de fek wo mi no ofinyamia nde fenga no finyamia yele kanyo kafali ya mani Jésus nyamia ki on satan kwa fa tcheliwa ikpambo ya kiri tcheliwa na fa fa men c'est que fi on fite ka nso Jésus nous on so moye o ka kiri ori avie sanga se donga wen subobo nyamia buwa kunda a o savie nu anwo ewre wachi ungre hu anwo ewre ababa bo saso o ya o fe sanga anwo ewre wa wona ba be akru sanga ka kokko ande cheba san wato wa akoko cheba wakon wato anglokon wato ale on fanga ngramoy nyamia suman kan klewa kan yo sanga mo diso mai be flaka Jésus-Christ qui s'assume for la fa ko eso qui s'assume for akuna vateka soup qui s'assume Jésus ngramo auka ça nous odewo Jésus maleno azu kama ça son uma un ramino aka Jésus il saka mojili so viewa o satanga kreala nsime yo sanga sasoy boy wa unenu sira me ko deo sira me ka uka nyamia dema ka kesolia no nglamwe sa wa afano boy su quantité landin baba nakoko mami nakoko ani abia nakoko ani abla nakoko Jésus saka mojili otio jilia na ma wakuna sanga na ma urabo nglamwe makrale soy ngofi Jésus saka no mon Dieu, mon nyanjio, mon folio, mon imadialade, ma sate sotimito, ma sate so ikwarento, ma sate sotimito. Aïe, bah, Jésus de Manon. Aïe, anti, Jésus de Manon. Aïe, nous, Jésus de Manon. Afoli sate son, Jésus de Manon. Aïe, nyamema osu, Jésus de Mariano. Asukamano, non, rabo, faula, Jésus. Seti tekle boleo, seti avie waleo, seti ndrumu dileo, seti nzo akpeleo, seti masuke kleo, otilike wa fakla ma yoy, ngramo sukan kleo kanyo, obobo fanga no akla ema, seti ko fanga no akla yo, ni Jésus ba ma menga wenwa. Kama wadi mi ekleme yoy, ite Jésus balio. I santi ngramo nyame su rasra ko fanga wa, nyame su kan de fe kun klesna ko wa, o su kan de fe kun klemba ba ku, o kan klem mamekum, ani abia, ani abla ku kanyo, nwe. Na mo wakunda sanga. 5 minutes sous frami boak ban frein o deletia satay itimi o boklo san fanga kradima cheche mi Jésus minder sanga koko kremi kan krenwa o nyina na ngo mi so kan krenwa iwa kan krana ngama kan krenwa afa ngo mi so kan krenwa kan krana ngama kan krenwa o yo nyina na ti mi so
milien kankle moi, iwa kankla nangama. Hey! Ha, ave mo biswo, kankle moi, kankla nangama. Miura wa bomi wo, miakunda wa sanga o, kankle moi, iwa kankla nangama. Hey! Sakba. Nyamia ya mame. Satan nyokle mi yale. Milien kankle mwa o. Kankle mwa o. Iwa kankla nangama. Hey! Mi fonga wa ponzo o. Kankle mwa o. Kankle mwa o. Iwa kankla nanga Bifanga wa peswo kankle mwa o kankle mwa yo iwa kankla nanga ma Fangangwa peswo kankle wa yo iwa kankla nangama eh nyina netrongo miswo milien kankle wa o milien sonkle wa o iwa sonkla nangama Mo miswo kankle mwa o milien son kle mwa o iwa kankla nangama hey miura mwa bo mi wo kankle mwa o yo iwa kankla nangama hey Akunda mwa sanga o kankle mwa o milien kankle mwa o milien kankla nangama hey mi fanga mwa peswo kankle mwa o yo iwa kankla nangama Sous quand des nyamien il moi nia Jésus un frère qui moi pas frère boti bois pas frère ko moi nia ya tout satanion fa ngwanya tinyamien sanu sreke ouka sreke oswambo sreke oyoma afenga o satanga o nui o jio no afi timinu ya klanya otion i clarero ya kla folio quand nga kle nyamien wa we quand clé Jésus Kankle Jésus. Ah. Anya oti sate so itiminu. Jésus inondenti. Asukama no nyamye kro dan itia fari Jésus balio. Na mo wa kuna sanga la fille Jésus istraka ngamo jilisu. Anya oti ya anya kulare. Sate sosu. Jésus sera en mogility. Hey! Hey! Oti dantia e meme yo. Kenya says, "Oh, one was a." Hey,
você. Ei! E me yo Kenya se so money você. Idangoti ya fade o. Dai! Estrotie e me yo Kenya se so money você. Ah! Kenya so money was Nyamie omamu abe oye fanga ma abe kwanye damanya kulale sata sui ofio nyamie damanya kulale sa klebe ala sui wa titi defwenyo wa nyangi stram wa masra ekpam ostraka ga majili straka ofla fitome yo kwa fe be on faso zume o manga be samia on be tinya na sata intimi boy mo la kwen be sungre mui mo la kwen be sungre mui sike transforma mabe nyanjibe folibe mabe nyabeti mabe nyafanga wa wenu na be kuda na be suwa na be suma na be diojuma be suma na be kanwa de ma suma na be jiwaya jeje de malie no yo mama me pao na makanvle nyolie mo anyu nyantra ma be su mabe nyakpa ile be jojo be chengwa be foli be nyamwa afingwa mangwanio Jésus Christ demande moi ça manyani akuseke amen ay bonda ela alliance ya egwa senyami anjo inu alléluia oma andeti ti dele mona ti dele chen baba ni mami mu anga mo e mami mu e baba mbe frère am ke amblana anwa eni e wa ya so no likawre na ma eniamu echenya menda no likawre se ovia wa fa na bali na kune ka so Jésus nui e me umble ikira mbobo akra jaso kokun abe nyinwa okun e asre yamie e fa e ma ka e so ma esisi e un ka ile nsin e yi kele kokun e esusu sa ofle isu o ma e umble awle se e bio wa be boli jasin fe be klerio be kan Jésus un de be klerio ya wan denga we nkona nko so Jésus nui e umble awle e umble awle e kinyi ngotinti e me umble afin ti delenden ya nyame fa awre yenu aka ekan yo se e anyama vie e wura e unfonga kema emia yi anglo ngobale no na ma e kura enye yo tranglo kun osine enulie ko ina be ngabe o men long au sinu be nyabeti ke ebo enya liti isanvie si esu e kele isu o ma eni angama be sisi gbogbo mu ma be matan akokun esu isu ko iso ni e mami nga tinga nyan e afable fa eme o mama e bla e ye kele nyosu e la nyamianse oni no ndebo fa ma e mo fa de fo fa nyanjie ma ila nyamianse oni e satirike blewle e braiba ke so ma isusu e braiba yo vie na masurale to fo 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 na be sika yi vie na masurale to fo yo vie na masurale to fo e di juma di vie na masurale to fo
yene ma e bonda e so enia se fascinish do e kun cellule ya e fa blend e fa ya ki besano kende ngo benwai ya Gloire à Jésus. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur notre vie dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes la cellule Cephas et Chama. Nous allons passer à notre prestation. Alléluia. Je grandis pour porter des fruits. Alléluia. Alléluia, excusez-moi. Je grandis et je porte des fruits. Je grandis pour porter des fruits. Je grandis et je porte des fruits. Je grandis pour porter. Je grandis et je porte des fruits. Je grandis pour porter des fruits. Je grandis et je porte des fruits. Je grandis pour porter des fruits. Grâce de ta paternité, entre tes mains, je suis la bonne graine, tombée dans la bonne terre. Je grandis pour porter des fruits. Je grandis et je porte des fruits. Je grandis pour porter des fruits. Je grandis et je porte des fruits. Je grandis pour porter des fruits. Un eau 60 et un autre un constant, un grinçant, un eau 60 et un autre illuminé par ta présence et grandis et je porte et monté par le vigneron. Je grandis pour porter des Illuminé par ta présence Je grandis et je porte et monté des par le vigneron. Je grandis pour porter des fruits. Oui, je porte des fruits. Je grandis pour porter. Je grandis et je porte des fruits. Je grandis. Peuple de Dieu, on peut chanter avant ça. Je grandis. et je porte des fruits. Je grandis. Pour porter des fruits. Aucun grâce de ta paternité. Entre tes mains, je suis la bonne graine, tombée dans la bonne terre. Je grandis pour porter des fruits. Aucun grâce de ta paternité.
porter des fruits. Je grandis et je porte des fruits. Je grandis pour porter des fruits. Alléluia. Alléluia. Nglamon, et là, Nangamaya, c'est Jésus de Maïnon. Cellule s'efface, on est cellule Chama. Il y a un gars qui est Ikirayen. Il y a un ma et Oli et Boligassi. Gassin Bolesso et non et Boligassi, Kemba Union. Kemba Klikli, bien sûr, Bruni Mokwe. Et Kemba Union Son, bien sûr, Bruni San. Voilà. Nglamon Koso, et Suzunike, Dumangame, Bekeninde, soit Planle, Inde, Oma, Akpaswagnon, Bebolikon, Bewan, Bemansika Kolokon, Yana, Na, Bevaswan, Duman Soibona, Duman Oweyo, Manyemie, Orasu, Zéridouin. Songba ngole kan we noa ngole ngo noa nyale ke bitleli dumake e wo cellule beno e cellule se passe e dia iwa sanga be tleli be duma e tisran ya abla o kwe oninguna sanga be ngabe cellule don aso be tisran brini na o ya yimi o be kwa ngabe tleli be suma be tleli be duma ke be ko cellule e wla mo fanga ambla cellule na mo yi ko ti sovie e ma mi ngabe lo chama lo ko ti sovie o ma don aso e so la mo fanga Kena e kan klam duma na me koma manye me buka mona ambla na ma yese lu medicale Jésus duma no amen. Alléluia. Ma bonda ekwela mianse. Eyo baba akpaso cellule s'efface et puis Chama voilà. Et un mot Jésus duma no. Et Baba Nyamien Sran, évangéliste Julien, et Mo, a fini au Yotingamo, a moni du Mawa Sran, a blassan, on est con, quand il trace ma foma, Sran a mouniani, Bruni Motué, on y a Bruni Saner, ouais, Sran blassan, on est con. 31, c'est ça. Yamien là. Ma bonda est là, mien c'est, et Baba. Yeah, Ammo, on est Jumaïbo Swanen, Kodokun Yana, ma mien Ramo Sunga, mouye blau, Kassien Kon. Kaboy sumay we nyun ma otranga we yama me dumanya kamble Jésus de maïno amen ya kay papa fa te bolensa be klanga mo yankle ya muduma mo anwo lo akpaso amesui amia moi nyamia juma se watrama wa akra dima eske wa bi jan kronga we suli ke le tia popo etia popo de se amia en paso ya e isonti ngura ekokura e fonga kama e triangle na ekura e wo c'est amia kan oyoyi ali trangone akaka sa amia kan ku anka sina wi we asko cellule ye okun wato no popo kenga sa itima amia sombo na ma ikra ifaisa wala cellule no na blenga mo juma juma dire blento ye ma o ikra kenga sa anga mo eksu ande amuru juma inu banguru ngabale amuru no e rai no akemba musu o ikra ma ikuna me duma o dans Jésus de mai non si e so ya o femenu E amo moni bale, e amo moni bale, kanya me ramonso. E amo moni bale, e amo moni bale, e amo moni bale, kanya me ramonso. E amo moni bale.
Alléluia. Nglamoi e au fwe pakpansan be we afien. Oma efla eni ama kwadjo aya edit au Abidjan wa obalika oni ekawa ya sonu tisi kawre ma eni ama otinya na oble nyinwa ya so inu oni nda bole. Eni abla edit. Eni ama ya kwadjo Théophile ofimbo kanda obalike oni ekawa ma eni Théophile otinya na ma obla eni Théophile. Théophile, voilà. Oba kokon ikasien enyama Tagro Ivan ofi Gesabo enyama bake onye kawa ma eso enyama Ivan inu Tagro Ivan, voilà. Oma ambali e baba sunete na kra Daniel oni e baba ni mami ngai kura ngamwe be soe bo juma idile inu oni nyamien vre du manu mbabon du manu e amoni bale mai sieli ke klama nyamien yawro noa wafano e o nyamien juma idile isu sambali juma bi amusano na amufiaso an yamu nglo na ebo ikona di Christ e juma se amona nyama biam na dima kusuma ansre nyamien na nyamien otinge amu juma kun le nyamien fawre amusano okun ekokra egwa isali kawre edi o ma nyamien vre kai o pabo de wan ele ezue boys Amen. Si un maïs jau maïs sur la casino. E a mamori bale. E a mamori bale. Manya mira muso. E a mamori bale. E a mamori bale. Manya mira muso. Nia ngai fek ba ko e aja so ngro ekran dan ekun. Yele ke eniam be ni nyon le be ba be katokule jangwa wa eniam ma ni anglo eniam ya kwajo aya editor barika forma Jésus. Okun eniam ma Tagro Ivan kusuma ba ka forma Jésus ekun. Voilà. Ma me de manya kan vule. Alléluia. Mai sambe sumara nyamia mvlen susien. Nyamia klao, nyamia oniotik ba ke wosa. Anda serie ke gwa de men itini ogwa kpomenti ogwa de sran ekun baba. Iti janwa ania. Nyamia wa gba fren amo tike bo gba fren sa mo fe fa de menti yo ba. Kokun nyamia wa bo gba fren soy. Yo le kurale saten so. Ngatin de fe. Isonti kana ti savye bawo esuna na nyawo fanga eura boma afieska enya ete afian delie sakpa mama me fanga u kabe jambe sin sien be susandi be koke boa mamusa oh baba sati boa gba fren ekuma eti boa mamu ka freli ye no ande no so u kai na ma enati watinso esuma edi ojuma edi aklunjwe edi alaje onvlei mo ikpa ile ngwaso anyunu ti c'est vie sati miari ke vie oui fa funu sa po nglemo Jésus de Mariano nyamien nyama mon di jole na le femme be sran vie trembe mo eli ke vie su abole su baba un kanden kreo envoie sira nglemo ka si envoie sran on diri bendru be si ka viole fera ka be fa be mabe abole su ba transu be nya be lo nyamien si envoie tike wonu ma be Jésus de Mariano nga mo anti djue monstra vie sa miaum anza ici vie ini avie iwa vie ijivie ya oswavie ya numa vie anumancien vie sa wa bi jawa o krolao o ablokilao ma djue la timite la famille je de Maria non yo mama be un sadibe na ma betindra konsa okpoto asiaun sa sabe kumbeti ale klabe o baba ma osidai obosin yabe omboja sai okatabesum eni anga be o atisia blokiloi Kangansra wa ma anama timing office renga nui otobelo rabesulo yobe jojolo niaberikalo katabesulo yobe elo mabe moelo mabe ekbalo mabe nyaelo mabe nyasrolo Jésus de Mariano amen rasonu nga wensu amen osufwa esure ntandai asonu kwangwa be soa ebo onvremu e makanga mu umfa e muanya chosanu kania esu ahukai na likenga mangwa yoyi ekura nyam fanga na yo na onya mekula duma onya komi rapport bode asono suwe kun baba
ou kaina mangatiak jusqu'à son travail ma invité ouais nous ti mon maman croque la beon bajabe ma yo son frère ba na ma kan vle nyolie Jésus-Christ de manou nyamien vle son que amen. Amen. Mamira musu